Hello loite ho, welcome back to another video. Hichi Lienpu Chongloi the storyteller YouTube channel hin. Tu niya tu simi say diu choi le Korea thila tu sim metamorphosis ahi. Ahi le na kigingon lang tu simi say pan tawite. Atu sim ki pat pat chen nga chapang khani thila na to min jisu pastor khat priest khat zong ki ti pa hin. Pathin thu a taw pi a thila no do gut pet ta choi. Nunga nu chu thila na vop ting na ki tom ji chun lup na to na kan cha khe ovet hiti chun priest pa zong chun taw na man pin thila cha no do gu na hi hilai chi exorcism bol chu phat ta sang in sit langa mano che che yengin thila na vop nu kam sung ni thisan tam ta hung leng do ta na hi le anu na mu pha chuna ti zan alo jang dong tan chu pha chun priest pa ko ma chun ipina bol tam ka chun ipina lo tam tin akap ta na hi chupe ta chana nong langa hin achan hu chu window chana to kitan heti chun ki chom hladeng in na ki sata na hi ta ki chop lagu lai ta chun priest pa chal heizelin agaman tan tai hin lai tiam hon lai ta chun anong langa anu sunga chen thila na lut kitan hiti chunung holemin pathinom lai sia ki hoyang kom du he nei do do zo po na ti tin priest pa ko chun sei ta na hi chupa chana chanu thilawap nu yong so ki tomin hichi priest pa khut chu pet kitina pet nin thikai hen na pe pa chuna hla na hi le building apa chen hichi nu cho hilain athita na hi hiti chen sin khal chong ki chai tai hiti yo sin chen in ko khani kala hong ki tol pe no cho ki mo na hi apaw min chu le kanga ki tin chela nu mi no chu mo na ki tin na hi ama ni chen cha thumane honin ata pe nu chu siona ki tin chele anaw nu chu hele na ki ti chele pasal chapang neu pen pa chu wo kiti na hi am ho te chu mun chu ma hai ki chaugu wei tai bola ki chaugu ho miti le agi pat na langa exercise bol pa zong in mi khat chanu a tha ji a chu anu chun a thinu nu chun ka chanu hi zong ki ti pa chuna bol thelo ya tha hi amai ha ka chanu thi hetin thilana vob je ma cha gel lo thelo yi chun priest pa zong chang o ta na hi le ama ki cha na zal chen chi ko te income ta cheng he yu chan mo hi ki chou go wei tai hiti chun social media chen hi chi chung chang cha the thang jing ta wen le zona min si ji chun amo in ku te khat he ji chun amo yang min set tha ding ei pa na cha ki chou go wei hi ai la ga ri sunga chen chapang wa chu a ki ho le mo wen e pau zon chu mi phamo be se hi po hi tia mi that the ding ai lo lo bol ding wa ka ging cha poi tin a sei wi na hi hiti chuna ki chawlu na deu in tha mun chong thong ta ve nei le ni hlum ke chun athilo ki hlo lu na win a busy thet ta ve na hi za na hi ta na hu mu ta ve na hi le anu mon chu amu thei ta pun jang khang kim chen hong tho do ta na hi le ogin khan hi in ko mai na za ta na hi chupa chuna ji pa chagang chale na tho do in window hong win aga ave ve ni le za na in kom te chu zan khwa ke na to wa ging leng lunga amu chu ahin mu do ta ve na hi azing ka hin mon ji pa kang yong chu office chiding hong ki go do in office zone tai anu mon le cha pau wo bo se ta chin inu mo na hi chu pha chen wo chen fana ga bolin apane bo pastel pa priest pa zong cho ga akulin o hapane in tha ki chun ta ve tin a sei pi ta na hi hitia ki ho chai chai hon chun priest zong chu asang alin ho khat priest khat ma ma ta ki ho pe cha ki mo na hi Prizong chuna sayna tula social media kamin si to ka viral to china chung chuna thilate ka no do zo logi to hin pastor level prisin he ka nga nom tai tin sei ne hi chupa chun pastor khat ba nga don bul kinin o mi him chu chamkim koi maung poi thim thimin nga he tin sei tai ni khat mon ki chana na to pe ta hin window pan hin meng chathi khan ki khai la ya mota na hi ta kin lai ta chuna chanu helen nong chun ein mutta nei le unconscious a hin akile lo jeng ta na hi chupa chun doctor la poyovin hospital vet sa ta we hi hospital on ni macha thila langa jan thelo ju chu ni macha ti po hin ti pi ta we nei le a hin le pu ta we ahung ki le ta we nei le gu ju hen hun la chun agari nga na diu mun lai ta chun in kom te chun tra khan han nga ta nei le lo hang he ta we nei tu se chu lovin agere sa wa thilo ang chun na su sit pi ta we nei le apao keng cholu hang be se ni pi mo mo gelam kin kompau hen ka ve mo mo nge ka phul nge ka bol cha nge tin chi ta na hi in sunga chana ga lu nin mi le bro tin ga hole ne le koi ma cha nom ta poi
hin la in sunga lulu chu chunglang chaga ven hi la vo kara doya thila ki thoina a cha a kang kial cha kial ngoi ki than ho chu mutan thi sana dim set eng ta na hi chupa chana ma ki hung cha than hi ti chun mi om lo ta chun ki le ding an ti ta ni hin le te hong ki le go la ta chun pasal khalin ei le ye an ti ta ni hi karino tin mi sal tanin an ven hi la keng hong cha ki cha li chun kari sin na te chat la ge tin in langa hong ki jam tai zan hin keng jana jinu mon ko ma chen thil so yo si cha sai ta na hi le imu mo to mo nom hon ta na hi chupa chana man yang e pi le police ho ko ma report ni te ten police ho kol ta na hi le police hong long ta win in cha ga check win hi le in so na thing sanin ma cha nom po na hi ke yang chong lu ni na ven hi le ma sam lo pa chana ti zal he jeng ta na hi chupa chan zan ya me le pa ke ho pi pa chan e pi no ho la ma cham lo police ho na report kin na mai kha he ten an nei sat ta na hi le ke hang cha ti za be se nin sei ding he ta poi hi ji chun phat lo nui phat lo mit vet vet chnan ven hong ki hian ta ve na hi zanin prison long chu thila nu elu la ki pat na langa exorcism a bol nu la chana thlem tinin ti chun thi kai he nu nin mun tin gam tin za pa jing ta na hi le ama yang hong kha do le amang na hi ni alanga langa helen yang zanai munna hin a blanket chong ki kai hala jing ina kai to to wang chun hong ki kai la kit ta ne lama nga ti za be se nin hong tho do tan hong tho do gu ta chana pa chana samina hin manen tip chanin mun boy no ka vet ne tin an sei ta na ma ti za be se nin ham no vin chat lo vin ti chana muden ta na hi hitia pa lai lai na sambu chinga ama na lukhap to man be a chat lo wa koi cha gerin na ti za be se nin jingka hong thon jong ham talovin omin a hi alang khalanga apa yang chun hi thil su chui ma cha he phalo da ni nom kit in a hi hin la chin jingka chana num chan cha chum le in a hi bu chu thip chanin a ne in an kam ho yang cha lom lom in a kam dim dim a hengin an meu chu chi kha ji chana cha pau chun an sil ha nei la lu hang be se ni cha pa cha tha ding mat ding sa ding a tho nei le amo loi ku te yong si sai ti za be se nin anu cha mo ve jeng ta ven hi alang khalanga prison jong chu ka chi dei tai tin farewell in alin lang ho chu bor ta nei hin la alin lang pa chun he na thila na no do pin no chun ngai da ma ke thom ta jo ka se ye tin ma cha te tapon te dan kit ta na ti ne he chin ni la chun keng ji nu mon nong chu jing ka thil bol chi ma cha he phalo dan in khwe lo dan in ke pa te nom kit ta nei le ati za le ta ve alang khalanga chanu hon sion long chu ki sil pe ta chun anaw nu helen chuna hin hlem in hi le a ki cha le ajeng in hi chiao yo chuna ki mu to ni na ki ho honen ni la khana apam chan chu sei khom go hon in hi hitia sei hon lai ta chuna pa chu kot phunga chun hong lu nin luhang ta hon blade khat hin ki choi na cha te ni chu tha ding mat ding a gun asam bu ching in a manin hiti chun mun khana cha le ajeng ta ni la cha te ni chu leng thang jing hon tan hi achanu helin on cha ki chawal be sen in kitchen lang lai thinu ya chuna ki sel ta na hi hin la chepe ta chuna pa cha hong kinin na zam theina hin la ki sel thei pu na te tinong hol ki ta na hi heti chuna chanu le nu yong chung phein helen ko ma chung hong zam han ta na hi a pau chun se cha khat a hin ki chain het li ding tinong hol ta na hi ai la hitia chanu te ne het li gu lai ta chuna pa cha hong ching do ki ta hong lem do ki ta na hi hin la hiti chun anu chunga jan thila cha lut pe kinin anu chu thip chen kho helowin luhang hen hun hom kit ta nei la cha tyang ja ki cha le tai anu chun se cha pe hlau cho hin ki lai men hiti chen ba nei chana pa pom chun het li ding tin ai hen la jeng ta nei in ning in ka yo cha hen sin ti chun ba nei cha in ko ke na hen li go ta nei hitia gim ta hin ko te a bol zo yo chun noi siu siwin omin glass him la dan chu chu ne na keng kivin a room sunga chun a kilut kit ta na hi chiu chun a room sunga pa chun khoe phalowin hong kit ta na zia cha te chu na dam damu na pi na tiu hom tin a hong sei kit ta na la pa yang lung dong be selin room sung cha ga ve nei la room sunga chun a se chawa se pum bo he chu aum ta na hi a room sunga wa a in sunga wa ta thila lan jeng pa chun hi chi hi priest pa zone chu ki thoi sa kit lo le pathina ki taw sa ki na thilai ki no do sa lo le a boy tai tin zon chu cool ta ve na hi hiti chun zon long chi ki songlal te no min ipi le hong na nge tin hong ding na ki pa sa ta ve
mon le sang cho ki ho limi ni mayo si in king te wa panahong ki pane in king te hi priest pa cho ga vet sa ding hetin hiti chona ki ho la ta ve ne he alang khalanga priest zon jong chun hiti thila no do ding tin aman cha yo si bible cross o ipyo holy wa talo mayo si chen ki gu tan hiti chun sang te in chu a hin zon ta na hi zong yong chong lung ta na hi le in sumi te chen ki pa te na vel kamovin hiti chun cha don khom bi na hi chapa chun sang chun ni pi le ken king te ka ngo cho ga phot phot in tin king te ve ding chun a sor ta na hi zong yong cha chit ki ta na le in sunga chun cross abung bu na ki khain hiti chun a thi wang chu ba ne chan ki khain china chung chun na chun lup na ko ma chun mi thi sa khat chu ju chat te le than te na bob vi na hi chapa chun na ma longa ki pat na langa thila thoinu mama ai lo le thila te mama chu hi ta vi ti su ein he do ki ta na hi zana hi tia room sunga ai mut khom pe to chun chapa neu pen pa wu chung ki tho do in ki chan langa atoi phein ni ti chun chem cha khan hen ki chain a priest pau zong chu tha ding agu na hi a hi la that ki ta po na hi jingka zong hong kha kha chun alung the ke in hedi chun sunga CCTV camera chu aga ave nei le thil so yo che chu amutan a hi hi chi thil so yo chi chu proof a ding in alin la ho that pi ta nei la lin la ho yong thila omong ti chun het ta ven chupa chun sang alin jo priest lin pa David cha kulin exorcism boarding chun zon chun ki sun lo ji chun a ko phei ta na hi hiti chun cham ho cha ki holim ta ve nei polanga ga pot do hanin zong le kang chun zon chun na sei na in sunga in thilam na la ye tu ge nong ati na hi chule hi chi thila chun na chanu siwan sunga uma hi ati na hi apa no ipiti ne anam tin na sei ni la zong chun na ji chu yu langa holy watal thang ka yaw sa tui ko ma hin hi chi chanu siwan chun na don pui ji aja ma sunga uma hi aji chu thilon so sa don ji lo he ti ta na hi jiu chuni pi le pastor David ju airport na ga pu ngi ko ve tin airport na pastor David puding chuna chi peitan akimutu han ta na hi alang khalanga ina sanga changa ina pen hin basement langa chanu Helen chu cross la chi na chun anong langa fire chamber la kun chun thila cha hong lu den hi chi fire chamber chu akai lut sa tan mai na hali pe tan hi le achanu chu athi lo ta na hi alang khalanga David ni nang zong ko ma chun kong lun di tin he nam tin a sei nei le zong ni nang nin kul chula ni hung pun ta ti nei le David ni kan kul pu ati pha chun zong yang chun thi thila na bol hi ti chu ain he do tan kang chalin in lang chu kar sunga chun ain thi de lon ta na hi oi la lam pia chun thila ten lam tin kin awe hi ti chun wanga dim se chama sang lai ta kal ma sa cha hin koi ta nei la mo ni chu hi chi kala chun accident tu hon ta na hi priest ni chu in ong lung mo mong ta pun hin la kang te sunga chun thilap te cha lang jing tan ba nei chan in su khapan ta na hi achanu sion sunga thilam ji chun lup na ta chun hen cha het tan exorcism boarding in nga ta na hi alang khalanga accident to ni yang chu unconscious han tan hu han ta poi a hin la pha cham kha jawin hi chi zone che se chu hung su cha dan hun ti kai han hun kot phung chu hong ge ta na hi chupa chun mo nin yang a phai tu an hong thon yang la ka chanu hu lup na chungau thila na to me ngol dan tai exorcism ga bol lo in tin sol jing han ta na hi a hin la zonum chan chu achum be jing in hiti chun ma sanga ki sung lal tam na chu ma cham tlovin hiti chun ngam pela exorcism boarding chun ang ki sei la ta na hi a hin bol ta nei la chanu chu phat ta sang in set na lang in ma no che che yeng ta na kho che gu dan nom ta na hi apa yang chun thil ki bol ho cha ve nei la ti za tan hi che phat ta sang a che deng a hi ati ta na hi china jong chun zone exorcism board an cha chom be in midanga ta ki lo ta po na hi alang khalang ai chi gari accident namuna chu mi tam tang ki khom tan hi chila chun zone long chu unconscious a alu pe cha ki mota ni adan chu lang khalanga exorcism board pa chu zone ta pa hi lo thila pa yo chu zone a ki sima exorcism ga board an hi tai hitia sion ve ki ta vai pa cha nu la pa cha ti zo han tan hi chiwang hi ama yo sungai thila lu nei tai zo nei ta poi te ha ta na hi china chung chuna chun zon chu thila nu in hong nui ki ta na hi le apa chuna gin mo na cha sang che jing ta na hi
chupa chun zone Lienpu chun sang chu alola me na that do ta nei in letia borgu lai ta chun zone ta pa chu hong lu ta nei le me o si cha phakit dan ram kit ta nei sang jin thilum chan yo si chu zone ta pa ko ma chuna sei pi ta nei le ko te yang chu ti ja ta nom ta wi na ma chu ti ja ta nom ta nei china chung chun na chana chanu helen chu aga hol ta wi nei le nui langa fire chamber la ti sa chu aga mudo ta wi exorcism ki bor sian yang chu tlel ta khun ham lo hilen hung wa do ta nei le zone long mo pha chun thilamira lena ki vet sai nei le thila ro an hi ki tan a thilim chu hung pot ta nei thilano chun thading ma ding hin goin a hin nui sat ta nei chupa chun sang chun gang chalin holiwa ta laga line zone ta chuna ki thonin a chanu chu exorcism chu bol han tan amit amai sin tu pi chanen ti chuna taw pi han ta nei hitia taw pi zo chuna phadani nomin a khu chaga la doin hele zone chu an sep mangjal kin nei sion chu thilawam nu cha chi kin na pa cha lolin ga me na khai sang ta nei zone chu chi jalin cross a ki o cha choin sion chu odani nei le sion cha phatan hila thila ro chu hechi prispa zone sung ro chuna lut ta nei hiti chun zone sunga thila lut pa chun thilha me nong ha min hinla aphat kum to sunga ni ki dal pa chun zone chun sang ko ma chun hichi cross thi a hun kawai ta hin sunin nei that do tan tina sei nei hitia cha bol thila yang chu jam de ngai hi hinla sang chun cross to line hinla asun li ngam pu nei zone chu hinla force in zone chun nam phuna su sa ta nei le a thia po do jing in chepe ta chun thila yang chun a da la tan zone nong chu a thi ta nei zona sutli pha chana mayo si chong phatan in sung chu a thip cha yeng tan thila hi son chu ki jata po nei achanu sian long chu thila na wap chong phata nei hinla sang wang chu kap jing ta nei ji cham ho zal chun hi chi priest ba zone chuna hin khuwa chan do thila yo se chu no do pi oi tai iti chon te sim long chu hong ki chai ta nei hello loite ho tu nya thila se mi sei now chi chan chu hin tin chi tu simi nom na sa le like share le comment hin bolin a chaine gi an hin ve jina chunga sei jo lo ki pa tho ki phongi abane ki mo to ke ka divin dam share ta pang pa